yamin at timanan ni manang yu abyanang. Amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras yamin nga wan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Ansing sana pudno anagan tintay idrama itangam sakbay na Hello Mampay kini Kabsat Lolit at Ting Joan Rovilius kini Joy Ann Calado. Kastimanti ko na ni Kabsat Ansing. Dear manang biyanang, may sa kabalo, at damat kakabsat kong agpada abaak. Da kami atalo ti pagtarayan da ito ngay padramak ken ka akapadasan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Unay matanti kasto yung masangputan dito'y balay. Nakarugrugate, nakawarwara, kaslawan mo't agigyan dito'y. Pasensya kayo, nanang. Nanay, busy tayo anak kayo. Jack, masamo tayo agdalos. Busy kang agbartag. Ay na, awampay servim nga agnana dito'y balay, RJ. Di mo mo't dalusan. Unay ka ni nanang na ya. Di kayo kadi akong old. Kwarta yung mga kayo din, nanang. Awang kwarta. Di pa yung namin nagsweldo. Magraraman ka mga agsweldo. Kadi ka magtrab-trabaho. Ay. Uwang gaya man niya. Nalipat ang istambaya gayang. Kunak mga opisina ak nana. Basta agawid masangputan ka na barta. Oops. Di kaya agungungin. Tama dadal ta pintas yun na. Alam kwarta yung mga hindi. Ay na, awang kwartak. Anda, yun wag pimpinsun kayo. Sana pang arak ti pensyon ko. Agtrabaho ka, no kayat mo ti madan iti kwarta. Ay na, kasta ka na yun ti aramid ti kabsat ko nanang. Kanayon ngagbarteg. Kaslawan nagnana DJ balay, tanakarugrugi mo. Kaslawan tao nga gigyan. Kasano, kajay la agbarbarteg ti aramidan ni RJ. Umayak ko maagdalos ngam busy akmet. Babasit pa'y ngamin dagiti anak ko. Kan pasaray agisursurak iti natang alakok no kwa. Ay, day tangamin ka, tanagtatangkan ti ulo yu ide. Kunak nga agadal kayo, ngam sadot kayo mga giskwila. Adda kumamot trabaho yu itan akas ka dagiti daduma kakasinsin yaw. Awan nga rod nanang. Ngam anyangay, adda ditan. Awatek-latan at igasat ko. Uray kumanubak nang magtinakyasawaam ngam saan mo. Napupobre pa'y ngam datao. Kasanungay alumong aw kayo no kasta. Nanang. Gusto nga may nantiwalong anak yaw. Na kayo mo lang ti marigatan. Narigat ti panagbiag itan, lerma. Nay, nagadumo dagita lablaba amon, rimeng. Nay, si ka magaya man ng anseng. Nakabakasyon ka manggaya man. Wen ang unayan, nagadumo talablaba amon. Ay, wan nga raw da. Agam anusak Takababain mo no jak agunay dito'y balay ti kaanakan tayo. Makikabalayak laeng dito'y. Wen angam grabe mo't dayta. Nagadu talalabaam. Dua abantay mutan. Pati ngamin up ken ulas kas kada kortina di tamanang. Inakas da mo amay. Iso akabilitan alabaak Ken sa nabalay tada mo washing machine. Ay na, narigat latat aggaw-gaw. Tanadagsan dagita. Apay, manot isuswildo dakan kaaya ka ba, guys? Ay, awan manang. Talibre ka nga ron ti panagnaed ko kadakwana. Ken libre ti kanal. Muray man libre amin. Rumbang kumamot as wilduan da ka Unay ka dagita tattaon. Gaputa kasta kalakit kita andan. Gaputa nagbaak ka na balasang. Alilaan da ka malaw na yan. Ay, ayos laeng manang. Napigsaak pa'y mga trabaho. Ay pumanaw ka dito yan, tao may ka nagnaad ije balay. Apay, di kan agsubli ije syudad manang. Saanan? Ipaabang kun ije balay may ije syudad. Dito yan probinsya ti pagnadak. Ta fresh ti angin ditoy. Ay, nasayat nga rod manang. Umay kag na ije balayan Pumanaw ka dito yan, remeng. Berteng! Apay! Akin irik di tabumbunagam. Ay, nagawit ka man gaya manang. Irek da insang sibiyaw.
Ibilag ko kanaw. Kaanawa si mangput ka. Hindi na minsan nakalman. Manungay mo, titangdan mo agbumbunag iti ire. Awan manang ta libre mo ti panagnaed ko di balay da. Na, apay, tay kalkalapaw mo ngamin ngay. Ay na, nawas out ti nagbagyaw manang. Kunak atarimaanag inyo permit ni Insan Sibyo ti balay na. Isa nakipagnaed akon ako ada. Kahit, di da kasuswilduan. Saan na masabol, manang ta libre mo ti kanak di balay da. Nalabos mo dagita tattao. Ikanda ka kumalatamot iti kwartam a. Ikandag mo tay, ti pagmeriendak no na duma, paghalo-halo kas day. Ay pumanaw ka ni Jebalay da, tao may kanag na di Jebalay. Ha? Alilaan da kayo mat unay. Nakakaasi kayo mat, akakabsat ko. Itatada kayon diti balay, Berteng, kanremeng. Saan kayon ngagbalin ang nakakaasi iti balay dagiti kakabagyan tayo? Hiwan amanang, agyamang kami tanda ka apakikabalayan may. Ang kakabalay tayo nga kakabsat. Kawan na. Basta no niya ti matrabaho dito, agtitinulong tayo. Kano adamakan, saan abanat-abanat. Suruan tayo, taginaw, ta saan tayo mabaknang. Wala manang. Sa anak mo't anarawad. No, ada may sa kilo alitsyon, umdasan kanyak dahit sa... Ay na, dayta may sa kilo alitson, masida tayo dayta iti duwang aldaw. Ay, Ah. pasensya kan amanang. Tangay si ka tinakaadal, kan agpinpensyon ka. Anong sanda kami apakanan Wan, nawan problema dita. Basta agikin naawatan tayo akanayaw. Dito yan ti pangikan nyo kadagita, babaros. Paigit nyo kaila dito, ya. Nay, manang ansay. Apaya nagpabunag kay ti darat kan simentaw. Wan, taday paramid ko, Berteng. Katulungan da ka mga ramed. Datayon ti mga ramed tapno menos gastos. Isupay ti panangdan tayaw. Sigud mo ta karpintero ka. Iso datayon ti mga ramed iti daytoy. Agpatulong tayo magkiditi anak ko Barang agawid ang tanay. Manuman ng aldawan na sana nagawa awid di sursurando ka anakam. Anya ti aramidin tayo, ayan, nanang. Agparami dakit ti talo a pansyon dito asidag ti balay. Anya, pangusaran niyo iti talopan tiyon. Kapangidulinam to kada kaming agkakapsat Sa gagaysa kami iti pansyon. Anya, ay, agkabaw kay samot ti nanang. Di kay pala natay, nagpaparamid kayo ni tikasta. Kahit, anyat kayat mau. Urayam amatay kamay sa kagparamid. Adang arod kwarta mapagparamid mo iti pangidulinam to kada kamay. Ay, ibat tiyandak iti kwarta, Ay saanan? Patpatsam to kak. Ha? Sigurado mo't la pagbartag mo ti maitid kan ka kwarta. Apay atalungan. Katalo kami mga kakabsat. Babakit kan lalakay kami. Kasi mo dagiti baak akakabsat ko. Awan mang tulong kadakwada no di syaklaag. Baak dapay mo nga road. No kaya mo mga ramid tayo mo iti parakan ka. Ay, saan? Apay, mataya ko na ya. Kas lama idaras ti papatay no kasta. Da kayo lang Kadakan ka di mo kayat. Di ka kagyaman ta dalibre pa kay dulinam. Siyak ti gastos. Diyan nga rin kaya't. Di da man iramaraman iti dahi taranang. Kan ada pa panak. Di ka rumwar. Tumulong ka no kunak, tumulong ka. At damat sementeryo apakay dulinan yun umatay kayo nanang. Ay, jak kayat ijay tadayaw. Kan jak kayat ti adu ti kaabay na. May mayat dito'y, taga-abay kami agkakabsat. Sa bagay, adumat tanti agpapaaramid iti kasta. Nang runa dito'y lugar tayo. Gawa na, kastanti uso dito'y. Wan, ngam sa dala agaramid iti pansyon no natayon di tao. Ngamda kayo, sibibiyag kayo pa'y lang. Ngam nagpaaramid kayon? Wana, tamakitak pa no niya ti itsura ti pansyon ko. May bagak ti design akayat ko. Kastati kan ato na manang. Wan, may mayat no medyo na nga to. Tapno saan da abad-abad-dekan. Kasano nga ti kaadayo na manang. Ay di mo una ya dayo Pag-aabayam, tapno agabay tayo to.
Siyak dito akin ni guide. Jak kaya ti maiting nga. Takasla jak makaangas no kwa. Awan tumot angas tayo no may karga tayo dita. Ay, ayunan niya. Ang basta. Jak kaya dita tanga. Si kantulat ta ditaan, talalaki ka, berteng. Awan di adim ija balayaw, lerma. Awamot nanang. Di pa'y simbang pataya. Sampay nga road. Makalawas na dinagaw awid. Makapadanag mo da dya tao. No siya, nairwama ko nanang. Adan tupay tayo dandan ni makabulan santo agawin. Sursura na amin nga inuman. Unay mo da dya tao. Pagdandanagan na ti kabalay na. Uray kumano'y baganan o sa dino tayan na. Awan mga min cellphone na. Ila ko na mga min ti cellphone na. Wen nga rod Kanayon nga igatangak. Kanayon na mga ilakaw. Iso ajak ingat gatangan nun Ay, di pa'y lang amin mga sawa, bareng ang talnan. Asino mati mangayat kan kwa na ngay no kasjay mati aramid na. Sa bagay matkit di Ala, sumangpet tulad tananang. Di kay unay ang pampanuno, tapno di kay ma-stress. Adala siguro day jay, tibalay ti barkada na. Nakasaganan ti pa kay dulinan tayo nga ang kakabsat inton matay tayaw kabagis berteng. Wala ka bagay. Medyo dakkel mo tinagastos ni kabsat ta para ti dayjay. Nagdadakkel mo namin nagidya pa kaidulinan tayo ta. Kastama nga minti kaya ni Manang Anseng. Tapno saan da kano ang mabaddakan. Wala. Iso mo tinagastos di iso ti masuraw. Naimbaglaangan ata saan nagbaliw ti kinaman nagtulong ti kabsat ta. Pampanunutan na maalat tapi man ti agbalin ang masakbayan ta. Masyang ka na ta. Padatamot ngamin nga awan asawa na. Wen nga ron Di na mga min sinublian dyan nobyok ang nagabroad. Iday, inururay ko pa'y mga ron iti manu atawan. Nadamag kulatan ang asawa gaya man iti sabalay. Malipod matinukurak ti kakaiso na anubyak. Diya akong nagaram iti sabalay. Mabuti nga ako na malukaw. Nalakay at mapasakitan. Nagrigat. Ay, wag nga ron kabagis. Agpadata nga imbate ay nagiti kaayan-ayat na. Ay, nagadaw akarkari na. Ngam awang maoray maisa at tinungpal na. Ay na, malagip ko man ang tinapalabas. Makalwaak manan. Lipatan mo tinapalabas. Nabayagan day. Bakit kang lakaitan? Iso pasat lang ang tinapalabas na kita. Wun batkit di naipalagip lang amin. Diyak magawidan ti aglo. Ay na, Jedak kaya. Di manang! Apa nga ta? Ay, umay ka. Asit ganta ti kapsat ta. Ayat sagsagitan manang! Imawag ni Lerma. Nasarakan da kano ti bangkay ni RJ ije mordong tirang tay ije balasew. Anya! Apay, anyat na pasamak iti kaanakan may manang. Dinangranda ka na. May tabunan ni RJ inton bigat, berteng, rimeng. Wan na ron manang. Diyak kaya't amaya dayo ti pakaidulinan da anak ko. Isa makipagpakaasi ak kada kayo Itad tayon ti may sa pansyon ken nga RJ. Ay, katuan naman sana problema na ita. Anya titid ko. Jay kukuam berteng, wano jay kukuam rimeng. Ay, kumporme ay manang. Uy, kompormilatan. Tano asino ti umunan to amatay ka na tayaw, kompormin tumag ti pakaidulinan na. Nalanga road. Pasensya kayon Diyak mga minamnamaan nga umuna ti anak ko amatay. Uwan nga rod biglaan mo ti ipapatay ti kaanakan may. Nag-order ka tapay ti anak. Rita, talay. Naibusan sin inuman ta. Taray. Nabartekan pare berte. Agawid ka din. Itulog ka ni Jabalayo. Madam na mapay. Adi sa takid di may pare. Kaya sura nagkita ta. Itala nagkita ta. Kalpasan ti adaw at away.
Ita ka lang kami na nag-awil ka. Ang sat langin na, bayan niya pa naging istorya na. Ituloy tanto tagin istorya. Inton, saan nga mabarte? Pare. Na, amaw, kisasawag. Yeah. Nore na parte ka, ritaw. Alangin rin, ang sat ta. Nay, nabartag ka mo, Berteng. Apa yan? Anyat nagbartag ka? Pasensya manang. Nagsabat kami kani rito abarkada. Nagsat kami ba sita? Ay, nalahing kag pulusan. Nakangir-ngir-ngir ka. Ingkagugas. Rimeng, napanan ni Berteng. Awam man nandito'y balayan. Ay na, manang. Manipod simbang pa ni Rito abarkada na saanin ang matatao dito'y balay di kabsat ta. Nagkuyog naman na dinagas ni Rito itay. Anya, papananda ka numan ng ngay. Ay ka mapanmanan subok mo iti arak ah. Ay na, una yan na dya tao. Kakaisuna nagbalbaliwan. Ngam isublinan sa man ang tisigod nga ramid na. Lakit di ah. Sama lang nagbalbaliw, idi nagpukaw ni Rito dito'y lugar tayaw. Gam itata nagsublen, rugyan naman ang tiagbalin nga Berteg, kastam kadilatan. Inal daw kang agbartag. Kaya't mo na yati matay adagos. Sana bali manang. Adamat ka nakasanga na pa kay tulinak. Adamat pansur kaon. Ay na, saan pa asigurado na dako kami jay. Tadudwa lang ang tinabate a panchon. Marik-rik nak manang. Sakto mo na matay. Isa sigurado ang tayo may sa pa kay tulinak. Sarda nga mong tagbartak, Bertay. Laklakayan ka lang arudan, naginom-inom ka pailaan. Apay, pangal-alam iti kwartam paray. Nagadwa ka na yung ti kwartam. Ornong ko, itinapang ko na kitigilan pare. Yung mag-ipate, ang iti pagpaaramid ko, iti pansyon ko. Ha, lukas na tuladang mo't di kapsat ka. Nagpaaramin iti pansyon mi atalaw ng tuduan tayo na batay. Mayat kidi atigas niya pare. At least, saan to ngagproblema ti mapanawam a pamilyam. Buwan mat ka di ah. Alam, agpautang ka man paray. Ay, sorry pare. Ngam, yak agpapautang iti awan collateral na. Uray lugan wano dagan no iso. Ha? Eh, awan mat daga kan lugan ka. Alam, ada ilakok kan ka paray. Ah, anya nga dito nga ilakaw pare. May bagang orasyon na naansing. Natayan niya amang ko arito. Ala, kasta aya. Apay, anyat impatay na. Natake na na. Ala, ako makipagladingit ak. Nagyaman anak na na. Magdangamin nasa unitatang kada kami nga anak na. Nagatang ng kanutay may sa pansyon dito asidag ti balayaw. Ha? Nay, awang may laklakok kang kuana. Ni Tata Berting kano tinangilako na na. Adda kasuratan na nagpinirmanda. Anya? Ay, ladingitak barok nga saan ani Berting tinaggastos iti dayjay. Isungawan karbangan na mangilakaw. Tasyak tinaggastos. Isublik lang ang timbayad damayaw. Ay, pasensyakan barok, Unay kamutan Berteng. Anyad na pampanuno mo aya. Takas na teraramidang. Sorry, manang. Laklakayan ka dag pampanunot. Imbis nga daw saram namatay ka. Ingka kay laklakon tapan mo. Sorry, manang. Gapoy ti kasta ngay naramid mo. Jak ito dan may sakang ka. Kukwami lang ka ni Remeng. Ha? Apay na Dayta ti ganabam. Di ka nga minagpampanunot. Makamu ka maangag paramid iti pa kay dulinam tao. Ay na, manang anseng, ni Berting nga kabsat ta. Nakasalungay nga yan. Apay,
Isumat la Jack Marieng. Di magaya magang-angasan. Ay, tinasayat, itaray tayo sa ospital. Parang may spalpay ti kabsat ta. Natayan ti kabsat ta, manang. Naatake ka no. Kas malakan ni pari rito, ti impatay na. Ay, nangaberte nga yan. Una yan, taimbati na kami mata nakakabsam mo. Sorry no nasermonan kay ti kalabas. Sorry kabsat ko. Kasano nga'y manang. Ipausar mo malakan ni tay may sa apansyon. Kunang magawang kukwa na ijayan. Ay ka, ipausartan atay maysa. Imon unamatan. At tinabati nga'y. Asino nga'y timangusar? Ay ka, no asino ti umuna kadata de isaw ti mangusar rading ko. Anya, kaasi nga ron tay mabati amanang. Awan to ti pakaydulinan na. Saan natamat siguro abay-bayan ni Lermang anak ko? Nagiti nanduma pa akakaanakan ta. Di damat siguro ipalubo sa Santa Mayduli na nasayaan. Kabagis! Romana, nakapadasan ti mga ganyo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dito drama ama ng biyana. Ngam sakbay ti amin makablaawa mampay the song Lili Sardo kan amin nakaruba na ngagdengdengag. Dita pudok tagudin kastamatan kanila kay nakagawad Robin Lizardo. Hello mat kani Eduardo Pogi dita Santa Maria Ilocos Sur, ni Rolen Ragindin, kani Virginia Lapada dita Japan. Manipod man kani Kabsat Guring sa napudno anagan tintay drama, kat kastiti ko nana. Dear manang biyanang, talo ababa itian nakmikan nila kay ko. Anda natalgad at trabaho ti nauna nga anak mi. Kat gaputag susweldo iso ti obliga ka kamang tulong dagiti agad adal pay akakapsat na. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Adto ti gatang iti bagas yun nanang. Ay na, agyaman naklaunay dali anak ko. Day takot ti kay-kayat ko kun ka. Nalaka ka kasarsarita. Kat kumusta nga iti panagadal ni Miling? Okay lang, mat. Ganda ni aktor puson. Nangangato dagiti grado na sika. Ay mayat nga rod ano kasta. Tapno saan nasayang ti kwarta abus-busbusen na. Ay katuan di ka madanagan, tanalaing ni ading mo. Iso arumbang la pagadalam. Kat kasta mata talaga tararamidak nanang. Palagiplaan Ay, nay, di ka pa makias asawa Aging gasan na makaturpos di kapsat mo anak ko. Ay, anya pa'y ngay. Wanan Awang mabalin ko tatimot kayat yu ti masursuro. Anya nga ti plano. Kaano nga kalay sa ta? Ay, aguray pa'y Ignacio. Aginggat kaano nga agurayak nga eh. Adamat nun ornong ko para iti kalay sa nga arapaap ta. No agturpos ni Miling iti kuleyo, mabalintan kasar. Kasta nga ti saritaan may kaninanang. Sana bali, makatawin lang ti urayan agturposan ti kabsat ko. Ay, ala. Awan maaramidak no kasta ti kunam. Kapilitan ng agurayak Ay, agyaman nak tamaawatan nak, Ignacio. Agturpusan ni Miling intun umayabulan anak ka. Wen nga rod, ay na, kamaudyanan na tatang. Anyat plano yu kun ni Ignacio nga ay. Agkasar kayo ka din, kalpasan ti graduation jay aday. Kasta titulagan mi kaninanang, tatang. Nasayat nga raw no kasta tapno makapagsimpa kayaw. Wen nabayag matpima na nagururay di tao. Wen nga raw. Agasam nga data sakripisyo na para kin ka anak ka. Mariknak nga rod, napudno ni Ignacio kanyak tatang. Awanan makunak itinubyom. Talaga amay ka rin ni Ignacio para kin ka. Kaya't kulauna ay para kin ka anak ka. Maragsakan nakparakan kami ling anak ko. Nilaangan Jimmy na tisaan pa'y nagturpos. Ay, wen, asino gayang timang padal ka ni Jimmy na nanang? Da kayo akin manang mo adalay. Awan pa'y matrabaho nanang. Agboard agsamak pa'y mata. Awan parikot dita. Noon pa'y trabaho.
At damo ni manang yu dali. Saan abalay, tadda na talgad at trabaho na. Day kailangan ano ko na dang agkasardan ka ni Manong Ignacio. Ay makauray day ta kasar-kasar. Ano sa ni Ignacio ti aguray ah? Iso ka ti mang dadaal iti arapaap kon para kada kayong anak ka. Ha? Saan na mabalay? Nang agkasar kami ni Tinobyo. Nagkuna mabalin yun ti agkasar. Da kami tinagdesisyon nga agkasar kami. Ay saan na mabalay? Ni, apay ngay. Nagturpos matan ni Miling. Una, ngam saan pa'y mat nagturpos ni Jimina? Ha? Sika, tinamnamaak amang paadal kan kuana. Iso apang nga asing mat, tadi ka pa'y makias-asawa. Apay no ni Miling matan timang paadal ka ni Jimina, nanang. Awan pa'y nga rod trabaho na. Kita umasaan pa'y nag-board exam. Nanang. Sana balay, taubing ka pa'y. Makauray day takasan. Imayak, takayat ko ti makisarita iti personal kada kayo na. May papanitian niya ti umay mo ibaga. May papaniti plano mi kundali apa nagkasar na. Ah, ne, dagulit ka matan niya. Panubusan da kami kuman kanin daling agkasar na. Apay, saan nga imbaga ni dalikan ka timbaga kan kwa na? Mabalin na tamat at tulungan na dagiti kakabsat na kalpasan ti kalay sami. Ay di kagapura. Manula ang matitawan nyo. Kan maysa, no agkasar kayo kan dali, gastos tumananday ta. Nana, No imbagak nga aguray pay. Tulungan na pay adag iti kakabsan na. Di yu ipapilit ti kay kayat yaw. kasanungay dali. Saan mo't akayat ni nanang mo nga kasarta? Makapasuron mo ni nanang. Ibabawi naman ang tisaritaan mi. Anya ngay nga rod. Pagadalam latan ani Jimina. Agurayak man iti mano atawin. Okay lang kadikan ka. Wanan ninanang mumutan tinang ibaga. No kontraag. Amang ano kunaan na anaalas ti ugalay. Amang ano guraan nak. Narigatan. Ay, nala. Bayam. Tano agturpos ni Jimina. Agkasartan ton. Madanagan lang dali. Kasanon na makaturpos ni Jimina. Kat saan lata akayat ni nanang mo nga kasarta? Uray kontraan na ta. Uray babawi naman ang tisaritaan mi. Sigurado ka matuloy ang ti kasarta. Namin anumot na nanay tantanday takalay sa. Sigurado ka ha? Wan, Ignacio. Tulagan is tulagan. Di oray guraan na kung ni nanang no bilang lapdan nak tumanan. Umadanin ti panagturpos ni Jimina nga anak ta baka Wun nga raw. Naimbaglakit din ta nagagat damot piman nga giskwila. kan naimbag ko nam ata danidali amang tultulong kadagiti adina. Ay na, pagrabangan na day ta isukat nga raw tinaon na. Tanay, nakurapay tamo ngamin. At damot ngamin sadsadot mo. Ada sadsadot nga. Amumay nga awan daga aso kayag. Iso ang makitang tangdanak laang. Makapasakit kamot nga agsasaaw. Uray nakurapay tayo no alisto ka kumangag birok iti kwarta. Bumaknang tayo. Ay, jak amukin ka. Nakias asawa ka pa ilang arod kanyak. No kastamot lang ti kanayon nga ibagam. Jay baknang kumangamain ti nakiasawa amiday. Day tanto mga min kinagwapom tinakaulawak idikon ka. Iso ajak pinili jay baknang anagaram kanyak iday. May mayat gayam at talaga no bulsa ti pilyon ang makiasawa saan arupa. Kamawdyanan na. Nakaturpusan ni Jimina, nanang. Wan, ngam di mo pa'y mabalin ti makiasawa dali. Ha? Eh, sana ya tulagan tayo kat mabalin kunti makiasawa nagturpos ni Jimina. Baybay ang payladay ta atulagan tani. Kita man ti balay apag nanaudan tayo. Ha? Apay, di ka maasyan ka na kami kantatang mau. Awan makukwarta me. Awan pagpatarimaan mi dito'y balay tayo. Da Jimina kan miling matan ati makamo amang patarimaan iti balay tayo. Naginggat ka anong araw nga guray kami. Ang mga numatay kami kat saan pa'y anay patarimaan ti balay. Katurturpos pa'y lang amin ni Jimina. Kani mo miling at da kanuyur urnungan na. Diyak amu ano anya tigatangan na.
Naimbagkan ka tawan ti yor urnungam, kinsaan ka naimot. Iso apang nga asim, di ka pa'y lamaki asawa anak ko. Apay mo't akasta bakat. Noon niya tinagtulagan nyo ka ni Dalay. Di mo kumamot ibabawi, Di mo makita to'y balay aya, Oscar. Marmarga ayon. Saan mo ta na responsibilidad ni Dalay ti mangipatarimaan iti balay tayo, Uray ata nasingpot kan saan naimo. Dakkel, tinaitulong ni Dali kadata. Isa panawin mo ito, tapno aramidan na dagiti bana, gamang paragsakin kwa na. Dagiti plano na, para iti biyag na. Nalaman nga rod, gumatang kay ti materyales, tapno matarimaanin ti balay tayo. Pangalaak ko may ti kwartak ngay. Amumad asimro ti rayumak. Sa anak-anak apurdiya ti manungaal daw. Sumanao ka. Awan mo nga rod may tulong mo. Mabalin pa'y may tapag naidan ti balay tayo. Apay ngamin nga ipilit mo nga ipatarimaan kat mabalin pa'y may. Ay basta, kaya't kumit at ay presentable apag naudan, tapno mayat matibuyan na. Naliday ka may anak ka. Makapaliday tumot ni nanang tatang. Nosyak nga amam. Okay lang, nagkasar kayon kan Ignacio. Suportaran kayo itanya man na plano yaw. Mano atawin matpiman na nagururay ni Ignacio. Ay, wan nga rod Mapmapanan titawan. Sana mabalin na ti pamilya tayo latan ti eper priority time. Amaok nga da plano yaw tinobyaw. Kahit saan ko alaplan na ita anak. Agkasar kayo kay Jane. Ang mga nuguraan nak ni nanang. Bay agumora. Sana mabalin natin kaya't natin masursuraw. Aglablabas mo tayo no daduma. Demanding launay na diyang inayaw. Ala, tulagan tayo ti kasaryaw. Di tayo ibagbaga ka ni nanang yaw. Sak, ti makaamaw anak ka. Nakita yung ka din dayto, nanang. Anya dayta? Invitation card para iti umadanin akalay sa dama ng dali kan Manong Ignacio. Anya? Makiasawa ni Manang mo? Di yung amo, nanang. Na, diyak amo ti may papaniti dayta, Talaga amot na diyak kabsat mo, Napangken ti ulo na. Kunak matasan pa'y ang makiasawa. Kanapay adidem pakada kanyak. Nagalas ti aramid da. Nagkuna ang makikalay sa ni Dale. Apay, tinulag yaw ti kasardadak da kayo. Didak inramramanag. Desisyon na dayta nga gayan ayat. Awan karbe nga mamanglap pa di ti kayat dang aramidain. Sika ayat aggastos. Saan may? Saan nga rod amabalin? Kasaan pa'y anay patarimaan to'y balay? Apay, di ka makauawat, Ay, Oscar. napangaasiman ko rin. Di kagbalay na kontrabida iti dayta. Mangibabain ti kastang awgalay. Di kalagbain. Bumakitain jay anak mau. Kasanaw ang makaanak iti adaw. No kanayon mo alapdan ang makiasawa. Di kaagbalay na managing bubukaod. Panunutem kumama iti masakbayan jay anak ta. Nakamisuot ka manan bakay. Alangan mo't nga umisumakot sa anak nga rod anaragsak. Kasar ti anak ta ita. Umisem ka mo ituray pikay. No, sana nakababain ka na Ignacio kan kada abalayan. Kasano ko maamakaisam da tao? Kat masurunak nga rod, tunggal makikitak ti panagrup-rupa day nga Ignacio. Apay aya, akaguram ti manugang takot nagsingpay. Wen ata dinadal na ti plano, agraman ti balay, saanon anay patarimaan ni Dali, tagapuramot na diya tao. Kahit manumot ta natawan, nga inururay na ti anak ta. Ay basta, kakurkurak na diya lalaki. Isot dimteng ariribok iti pamilya tayo. Anyat kukom ngay ko rin. Di ka umay aya. Ijay, Itayan ti apo ko ta Nakapas ngayon ni Dalay. Inta kitaan ti apo ko ta. pagan anok ti umay. Di mo kaya na makita ti apo ka Ang mga numadadal ti aldaw ko, numakitak ti panagrup-rupa na diya nga Ignacio. Si kakit di mo't bakit?
Adan apo ko tangam kasta kapailaan. Ag-move on ka ka din. Masurunak nga rod iti manugang ta. No mapan ka laeng. Ninanang ngay tatang. Di naman kaya ti umay. Apay ka no. Di na ka di kaya ta makita ti apo ko na. Jak amaw ka ni nanang yaw. Kasla panunot ti ubeng ti panagpampanunot na. Aging ga ita, saan pala nakamubaw no ti panagkasaryon ka ni Dalay. Di na pala maaklaon. Anya? Ay ang baybayan yaw. Di yung ikaskasaw jay inayaw. Tapat siya ka makaamiris tumutlaang na jay. Apay anarabian ka. Anya kumaita no narambianak. Awan matrabaho. Anya ti inararami jo ijay aya. Adua, nagbanding kami kada Ignacio. Anya, Nagluto ni Dali itinaimas ang nagsasangwan may. Nanganak pa isak ba naghawid ah. kahit asino nga iti karuprupa ti apo ko ta. Ni tatang namot. Naimbaglangan tayak napan. Sigurado ang madadahil ti aldaw ko no makita ani Ignacio ti karuprupa na. Anya ti ekspektarem nga ay. Natural ani Ignacio ti karuprupa na. Tay sukat nga rod ti amana. Alanga na di karuba na ti karuprupa na. Ay agtal na ka! Sa anak ang makirabrabakan ka, Oscar. Awan mood ko. Tang, yagmi mampay to apo ko yung. Da kayo kumapay lang ti makamo ang mga waawir. Sumurk kami ni ti trabaho ming agasawa. Wey, awan pagdanagan niyaw ta saan mi abaybay anti apo may anak kao. Ninanangay, ayan na. Aday di kusina, madama tiluto na. Malangaron. Patuluyan min. Pakibagayon tulatan ka ni nanang. Kumanag na ka goreng. Lumanabas ka na tinagtugawan may iti apo ko ta. Apay, dakas ay ati magnakan lumabas. Umapapal ka anya. Ha, agindili ka pala nga men. Amok tumot la kayat mo nga aw-awiran ti apo ko ta. Anya ko mati apalak nga. Kita makit mayat ti isem ti apo taken ka. Kayat namay ti makiayayam ken ka. O baemot kami na. Oh, ato, alam ti apo ko ta. Ay, Manjak, karuprupa mo't yaman na. ay, nagloko kan. Apo kom da ito. Di ka man nagkasta-kasta. Kas kalabag type. Wano agkabaw kan, iswa kasta ka. Ay agtal na ka, Oscar. Limpyo amok ti bagbaga kan araramida. Sika siguro ati agkabawag. Happy birthday, nanang. Happy birthday, nanang. Nay, anyat pizza itaya. Aywan, birthday mo't gayam ita. Nay, apay nga, analipatan nyo ti kasangay yun, nanang. Aywan, atoy, regalo ka na kayo. Nay. Alan, awatan yun. Regalo ni Ignacio dayta. Tano siya, kawan regalo kada kayo. Anya, ay kat, agyaman ak ngarod. Anang, nay, apay ngagsangsangit kami lang. Diyo asawa ka, hinabil nakmanan. Nagapa kami, iswapin manaw ako ni Jabalayda. Anya, ay agram day tatawa. Sinaam gaminan, idarumon no iso. Jak idaruman, basta sinakon. Malah makamuka nga rod. Wan, panawa mo. Awanan ba inday dyan nga asawam? Napanan ni Milay. Nagawid manen ije balayda. Inawagan la dyan asawa na. Napanmutan. Kunak man no sinaanan. Sinublian naman agpatpatinggan sa mula iti sao dyan anak mo. Awan mo't mataktak diran na sa una. Oh, adaawag mo. Ni Jimmy naman. Anyaman nga tanti bagada ito yung anak ta. Ni, anyat sangsangitan nyo, nanang. Nagijay adim awan pa'y umno anak asawaan damot. No saan nga artag babayro. Kadayon da nga agapa. Pasaray kabilin da pa yan nagijay adim anak ko. Ala, abay ngay.
Idarumda ano kasta teraramidan da. Di da nga rod maiturad nga idarom dagiti asawa da. Agsina da, inton kwan, agsinublian da. Anya? Nagbabastos pa'y dagijay nakiasawaan da. Awan respeto da kada kami kan tatagyo. Kastaya? Naimbag pa'y kini Ignacio nga asawa am tawan problema kan kuhan anak ko. Ay, day tamat nga ron ti pagyamyaman anak nanang. Ngamin nasingpot ni Ignacio. Awan apulos ti makunakan ko na. Wan nga rod, madlaw asaan kang agkunkonsumisyon iti asawam, tanagmayat ti awram. Kasla imubing ka pa'y anak ki asawa. Ad-adda pimbintas ka. Saan akas ka dagijay kakabsat mo? Kasla bakbaketandan nga adayong amsika. Kamais stress da mo ngamin akanayon. Kasla bakbaklayan dan ti sangalubungan kapoy tinakaro a problema da. Nanay, ada sobra materialis si balay. Ipabunag kunto dito balay yung taos rin yung. Apay, nalpasan aya je balayaw. Una na. Patarimaan yun to'y balay yung. Ta sayang dagi dyan ang materialis. Adupay dagi dyan. Kat nadan to agkurang, ibagayo lang, tagatangan mi para kada kayo. Kinda kami ti manangdan iti agtrabaho. Ha? Ay na, nagsayaaten baro. Nagsingpot kagayam at alaga. Ay mababain akin kan. Suri no pinakitaan ka iti saan anasaya at iti kalabos baro. Awan na dyan nanang. Lipatin yun dayta. Awan mo't sakit tinagam ko kada kayo. Agyaman at alaga baro. Manipod kani Kabsat Olga sa napudno anagan tintay drama itangam sakbay na welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Makablawa mampay ni Marites Rasote, Family Fausto, Family de Guzman, kan Asyo Family from Analiza. Kastiman di ko na ni Kabsat Olga. Dear manang biyanang, bakit akon nga madapay lasok sukir ko? No apay nasahok ti kasta, adda ngamin bisyok ajak maibatan. Banaga pa kaung ungtak kadagiti anak ko. Kaya't makaututang akpayan gapoy ti dayta bisyok. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Rumwarak, Hilda. Marabyanak nga agaway, di so amangang kantaon. Di mo ilaktiri daw tapnusan ka madisturbaw. Tamangan no parbangon taon no makaawi da. Papanan nyo manan ayan na. Hindak agsapol iti pagsayatan balasang ka Iso good luck ko namang kanyak. Ha? Anya pagsayaatan ngay nana? Good luck ko nampay aksa ko ibaga. Mala, good luck, Nana Olga. Thank you, Hilda. Ay, inak makisugal, Hilda. Ala, di mo't binilin na kayong nagitanak yaw. Adi kayon mapan makisugal, Nana. Basta di mo ibagbaga, di da maamuan, Hilda. Di ka gipulpulong tapno saan tang agapa. Noan niya ti makikitam, di kalatan ang tagtagare. Bawal ti pulungera ababaunan dito'y balay may Hilda. Ay, awan. Yak nasubot ti puunak Mari Olga. Ay uray siya pari bunog. 150 to'y nabati akwartak. Agmamalas tang sa ita, Maray. Ay, huwag nga rod Ada tumalimbabas anangisit apo sa itay itidalan to. Ha? Kartaan siguro na dya bakak mananita. Pala, intakit niya agmeriendan, Maray. Pag meriendaan tagay. Ada ay akwartam. Adamot tayo 150 ako nam akwartam. Oray agkapitalatan, kan sanggay sa atinapa ay mabalina. Awan nga minapulos kwarta ko rapisos. Mala, mapanta nga rodan. Ay na, talaga naimas ti ka libre. Ilibre na tumat Syakla ka na yun, hindi mangilibre kang kabunog. Awampay na po utak ngayon libre na. Ay, wen ka day, nagmunaya. Sa anak mo ta na imot na da kwarta. Si kakit di mo't girlfriend. Ang tal na ka man. Girlfriend nga ibang bagam mo dita. Kati sumat, girlfriend.
Gayem a babae. Oh. Mabalin mo't nga awagan nak mo diti boyfriend. Boyfriend, gayem a lalaki. Oh. Ang gayem tamad, sana ya. Wan ba't kit di Naala, ituloy tantag kape, girlfriend. Ay, katuan boyfriend. Manong Rufo, anyat planom numalpas man ti kontratam dito'y abroad? Agawid agtol. Narigat mo ti trabaho dito eh. Okay lang ko maano awan narikrik na. Ngam adamat nga rod tempor na an na yung tibagi. Wan agpaimbag kanto pa'y anaimbag manong. Una, si Kangay matsindi, anyat planong. Kaya't kung arod matan ti agawid, ag negosyo aklangan, bareng makaasawa ak matan. Tani, nagbakbakit ako na balasang dito'y abroad, ngam awan pa'y matlat asawa. Una, may mayat matlang no makiasawa ka din ko. Sana balikan niya, taddan nobyak. Mabalin ko ti mga asawa no kayat ko. Hello, anak kaw! Kumusta kayon itikabsat mo dito abroad? Nasayat na tamat nanan. Agawid kami, napama naman pasti kontrata mi dito eh. Manula abulan ti uray na eh. Di kay agsublain, Rupaw? Saan siguro nanan? Nagsaritaan din ka ni Cindy Reta. Ag negosyon to kanon ni Cindy. Agaplayak tumat siguro, ikisabala pagilyan. Narikat ti trabaho nito eh. Ang aginanak to pa eh. Ay kaala Ay gayam anak kaw. Imbutang ak iti kwarta kani kabagis kaw. Tainutang ti katulong tay kwartak. Anya? Manok inutang yaw? Kwa. 5 mail anak kaw. Singsingiran na nga rodan. Kamawang pa'y mapagbayad kaw. Anya? Anak, tatawitan da kayo. Ang pang-aasiyaw, isardan yun ti umutang. Adamat ipaw-paw it mi akwar tayo. Nga mga pa yan, makautang kayo pala. Pasensya ka na anak kaw. Nag-emergency nga may ti babaunan tayaw. Sa nabalay, last day jayan nga utang kaw. Kari kayo akari, ng awan mo't matungtong palyo akariyaw. Ay, sorry anak kaw. Ala kayo, nana. Apay nga asyak tinrason nyo kadagiti anak yo. Kawang matutang ko kada kayo. Ay na, bye-bye amla ka di. Awa mamapukaw kang ka. Maraday tala ang umanay lang nga isitsidir mo kanyak. Ibagayo nga min tagpayso kadagiti anak yo, anana. Sana siyak ti pagpambaryo. Di na nga rod kayat nga umutang ak. Binilin na pa yung dagiti na duma kakabagyan may adidak pa utangan. Kasano kat isugal yung amin nga putangan nyo. Anyat itantanamitin mo, Hilda? Ay, awan na. Kunap, mangantayon ta nakaluto ako. Gumatangak iti tricycle tapno ipasadan to ni Insan Greg Manong. Uray second hand lang kuma. Ay katwa na. Mayat dahi taan na panunot mo ading kaw. Uray siya, gumatang ak iti may pasada ajip. Manggita akto iti mabali namang ipasada. Ado mati napipintas sa segunda mano. Una, ado dagiti kakasinsinta driver. Una, awagak to ni Insan Greg, kaisunto ti mapan mangkita iti magatang. Ta nalalayang basit amang kilatis no niya tinapintas sa magatang. Uray siyak Manong. Di mo la Insan Greg ti pagsapulag iti magatang at tricycle. Agi pauit ka man pa iti kwartak anak kaw, tanay. Si bakit man ti sakak. Agpa-check upak ko ba? Nihil na ti pangipawitan mi iti kwarta nanan. Iso ti mangkuyo kada kayo no, kunayo nga pa-check up kayo. Apay ngay. Anta nang i-forward iti ladawan nyo. Nagado aladawan. Makisugsugal kayo mitmanan. Sino ba tinangibaga? Di yun amoy. Basta kakabagyan tayo. Sana may maysa wano dudwa tinagi-forward iti ladawan nyo. Upat da. Anya? Unay mo nagitataon. Kaya't da ka nadaulan ka na kayaw. Di kayo nagkalintagan nanan. Ammo min ti ugali yo. Isa pasensya. Pagrigligatan diti kwarta diti abroad. Isa sapay ko mata maawatan nyo reta. Agpaw itak. Ngam ni Hilda ababaunan ti pangipanaganak. Ken uray ti abas tuyo dita balay. Ni Hilda aminan ti makam mo. Anya?
doktor na kita kakabagyan. Ni, apa yan, nana? Na kita kakabagyan, mi Impulong na ka na giti anak ka. Nalaing na nga parboy ti sarita. Ay, kinapudno na, nana. Inawagan dagiti anak yu, katinong tandak. Apay kano ajak imbagbaga kadakwada tar aramidan yu. Ti minalam apan nagsugsugal yu. Jak amo ti paglugarak, nana. Tano ibagak tagpay so kadagiti anak yaw. Agungat kayo mag. Ngamno ilimad ko ti amin. Mamwan damot lang iti sa balay. Katsyak mo lang tiong tanda. Basol na kita kakabagyan, mi Manakibiyang na nga may masurunak. At dan tricycle kan jeep dagiti anak yu, nana. Huwag nga raw ngam. Ada may gatang da iti kasta ngam awan may tadda kanya. Ha? Kan di pa'y lavan may tiginatang da. Nagita tricycle ang kaskada jeep. Secondhan pa'y maaraw. Saan na bale? Atam may pasadan to, nana. Kumitan to dagita alugan. Huwag baki di Ay, apalan naktumanan dyan na apal ako mare. Guraan naktumanan. Ni, apay kumaguraan na kayo ngay. Wan takasta tinaapal a tao. Guraan na ka nga uray awang maday nga inaramid mo kenkwana. Guraan na ka taintarayamon iti kasasaad de biyag. Asino ako Mario ayan, nana? Day taman karubak dita. Anya? Kano nakasingsing po day ta ako Mario? Da kayon samot ti manggurgura kan kwa na. Nang rung na idi nakagatang da iti Vanda. Diyo pa'y kayatan ti mapandita balayda. Ay di nakman baliktadan si Kahilda. Apay, sino ti amaw? Siya? Puno day ta akaaruba. Ay, kada kayo anana. Apay nga raw, akas na iso ti ayan ti simpatsam. Siyak ati ayunam, tasyak ti mang paspaswildukan ka. Ay, di nakkonkontraan, no kayat mo anasaya at kakanyak, Hilda. Hilda, nagpauitan, dagiti anak kaw. Wena na, ngam ko na iti abasto tayo dito balay. Bagas, masapsapol iti kusina kan karga ti ref. Grabe ba dagiti nga anak ko. Siyak ti inada, ngam di na maitalag ti kwarta kanyak. Di da kano ngamin kayat nga agsugal kayo, nana. Saan arason day ta? Ket si kamat, pag-aayat mo mat no si kati pagpauitan dagiti anak kaw. Patpadaksan naksama ngamin, Hilda. Ni, saan mo't anana? Itaan niya kumagapungay. Saan ko nga ugali ti kasta? Kahit awan tinabatay tempauida, uray sa nga ribulaan. Awan nana, tadya basit anabati ko ingatang ko iti sabong. Uray limagasat, awan. Awan na talaga. 200 nga raw. Awan nana, pasensya kayo. Ay, imbag ta nakita ka dito'y istor, gabi baraw. Ada ka di ibaga. Anya day tanana. Kaya mau asaldaan jay jeep may. Ha? Ay, awang kwarta nga na. Kaya't ko kumaata ka sa pulak ti trabaho. Bayat ko mang ay pasada, ngam awang mo kwarta. Di ka madanagan, tanalakalaang ti pangisaldak. 15,000 pesos laang. Anya? Ay, kurang mo ti kwarta na. Manot kwartam aya. Ala, uray 10,000 pesos lang arudan. Awan kasta kwarta na. No kaya mo 5,000 pesos. Anya, mala, iyag mo nga rudan tan 5,000 baraw. Kasapulak namin at talaga ti kwarta kay. Kay, kasano? Alag tilugan niya. Wan, mabali na may pasada day jay. Tanailakad amin na napapilis na. O sige nga ron na. Imbagayo dito ha. Awan binabaw yan. Nana Olga, apay nga inala ni Manong gabi tilugan niyo. Imbagak nga iparipir na, at dadadaal na. Ha? Apay, anya dadaal na ngay. Kan kasano nga mo yung dadaal na. Di ka man nagpakalaing nga imbestigar, Hilda. Ha? Kung naman siguro kan nga damdamang. Apay, nalipata maun nakatulong ka lang dito'y balay may. Ay, sorry nana.
Agdamag aklaang nga, tapno amok to ti sungbat ko inton agdamag mo dagiti anak yu kanyak, no umawag da. Basta, di mo ibagbaga nga imparipir ka tapno awan ti adu asaaw. Manakibiyang kalaunay matababa unay. Ala, ikag trabahon. Sana tila sipsiputam. Dagita laang trabahong ti siputam. Ay, manungay tinadiskitaram girlfriend. Mangibingay kamot Agruam ka mateng bonaw. Syakla ka na yun ang tagdisdis kitar. Day talag namnam ay matyamam. Ni Olga, may kasla saan tang agayam. Ti agayam, ang tinulaw. Saan akasta? Makadlawa ko na talaga. Syakla ang tagdisdis kitar. Sa inton adda madiskitarak. Makibingay ka. Pati merienda syak amin. Bayam, tanu mga bakak. Ibingayan kan tumay. Promise. Agruam ka mabonaw. Ulay ka to girlfriend ko na. Aya, Sarday nga nakaw nga wawagan iti girlfriend. Tasaan tamat nga gayan ayan. agad agayam tamay. Girlfriend, babae agayam. Ay, basta. Diyak kaya tikas na nga awag mo kanyak. Ang mga no atapon da nga agjowa ta. Ay, ikan nakarutan ay ti pagpuunak bareng mga bakak ikan. Sige. Gandi mo ipaabak ha. Masapul apangabakam ti kwartak bunaw. Uy, Olga, promise. Malas ka maakad kadwa bunaw. Naabakak manay. Oras ka nga raw na bakak may. Sikan sangag paiso ti malas akadwa. Awan pa'y napuutak apanangabak ko no sikat ikadwak. Ala, better luck next time Ado pa'y matigun raway. Bumawi kang tao. Ay, sapay awan pangalaan na iti kwarta. Si kama batyag diskitar iti kwarta bunaw. Ala, bayam tayo naktukalyon tayo mulak alaya. Pautangan kang tao iti pagpuunam. Ha? Kanayo na kasta ti ibagbagam. Idi pa'y lang nga ibagbagam nga agkali ka iti laya. Idi pa'y lang na panatawan. Awanan aday talaya, nalungtutan. Saan ba't Laganus pa'y ngamin iday. Oho, pambar. Mamati ak tulap tano adan. Iso adi ka man kari akaray. Masurunak lang ang bunaw. Ay, naimbag nga oras, Mao, pari Karpiaw. Nay, Mari Olga, si kabagayam, sumrat ka. Ay, ang yaman ak, pare. Ala, nagtugaw ka pare. Anya masapol mo? Ay, kwa. Kasapulak namin ti kwarta, kumpadre. Isaldak ko ma, dyan tricycle ka. Ha? Tricycle mo ayan dyan? Maray, saan na tricycle na kita anak mo? Ay, saan? Kukwak day jay, pare. Regalo na kanyak. Isaldak itinala ka. Tapno masakak mo ila adagaws. Kasapulak ka talaga ti kwarta. Pagpa-check up ka. Apay, di na ka pau-pauitan dagiti anak mo di abroad, Mare. Ibo na gidya nga anak ko, pare. Iso ang babae na kung nagdawat iti kwarta. Anya? Uray isaldak lang iti 5,000 jay tricycle may paray. Ha? Ay, sapay 3,000 na tayo iduduling ko a kwarta dita, Mare. Malala, iigmon paray. No iso ti ada, iiso. Tao sarak ikan ti kwarta. Iigmaw, taalaan mo ti tricycle iti balay. Alam nga, ijay to balayon ti pangyawatak iti kwarta, Mare. Ay, dito yan na, paray. Kaslawa mo pa nagtalag mo kanya. Iyawa mo dito yan ti kwarta. Taing kantulangan alaan ti tricycle medyo balay. Itagkukan ka ti tulbang. Ni, api-api na andar yu ti tricycle da na Olga tatakarpyaw. Well, dahin salda ni Mari Olga kanyak da ito, balasan ka. Ipasada ka. Ta sayang mo, ano, naka-istambay lang. Anya, serbi na sinalda at nga inudak ipasada. Ha? Ala, amo ka di dagiti anak ni Nana Olga dayta? Ay, diyak mo Basta ano niya ti saritaan magin ni Mari Olga. Isulaan. Sige, papala ko. Ala, Jesus. Apay ngay nga insalda ni Nana Olga.
Saan samot nga mo dagiti anak na tararamidan nan? Nanang, ayang tayo jeep aginatang ka. Kan, titricycle lagi natang ko, nanang. Ayan na. Ay, anak ko. Agsao kayo ayan dagiti impundarmi ka na sinday. Kwa. Ay, nakasalda, anak ko. Ano niya? Ya. Apeng insaldayo. Insaldayo, adi yung manlaing pakada-kada kami. Nangaramatan niyo iti kwarta. Kan mano, ti panangisaldayo. Asinaw, tinagsaldaan niya. Taintay sa kaunan. Ay, Jay, 5,000 pesos. Jay, tricycle. 3,000 laang. Ulay kayo matan. Tilara aramidan niyo. Gapoy ti panagsugsugal yaw. Iso atila may salsaldayo. Sardengan yung aminan tinastang aramid yaw. Ipasubo na kayo dahil ta panagsugsugal yaw nanang. Manipo dita. Di kayo narumwar dito balay nanang. Agtalinaid kayaw dito balay. Apay nga, adi nakpalubusan arumwar, anak ko. Uy, tapno di kayo mapan makisugal. No ipilit yung tirumwar. No di da kami denggan nga anak yaw. Nasa isaya agla pumanaw kami. Agabang kami iti pagnaadan may. Ay, saan di kay pumanaw, anak ko. Wanan, promise. Jakon rumwar. No rumwarak man. Agpakuyog ak ni Hilda. Ay, pakawanan dak kuma, anak ko. Ikarek, agsising petakon. Rumbang lang bakitan kayo ng agpapaanawa kayo pala. Makaututang kayo, gapo iti dahil abisyo yung. Saanan, agbalbaliw akon. Jakon agaramay iti saan yo ang magustuhan, anak ko. Manipod ka ni Kabsat Conrad sa naapod no anagan tintay idrama itangam sa pena. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ken makablawang pa dabing Soriano, Jackie Claro kananirisa Sotero. Kastimanti ko na ni Kabsat Conrad, dear manang bihanang, naglakaak nga gaburido, basit labanag umdasan apakariribukak, kat isunti pa ka-estresak iti kastaunay. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Ay, anya matikas to yan. Grabe matikas to yan, mapaspasamak. Asino di ka sasaom, Conrad? Huwag magkadwang dito'y anak ka, tugaw ngam sumanao ka. Nagdakkel nga rin ti problema nanan. Anyaman ti problema mo aya, Conrad. Ay, sikal din ko Di namat paggatasan, di doang anak na. Ay, no kasta, naganakan tay kalding maw. Una nang, naganak ijagsapa. Hanggang di namat paggatasan. Mabisinan na ganyan anak na. Ay, problema matikas to. Ay, gagangay na siguro, tada mo na ngamin ti aganak di kalding maw. May ruwam tumala siguro. Sapay ko mga rod Mata na aganak talaga. Amangan numatay na ganyan anak na. Sapay nagpipintas ti kulor da. Ay, anyamat ngamin di inadan. Makapa-stress sa panunutan. Ay, subyak di kalding ko na nang. Diyak makaid na. Tanod di na pala kaya tapaggatasan. Inak gumatang, ani ti mamador da. Kahit kumustan di kalding maw. Pinaggatas mo't lang di inada. Saan nga rod? Isa pinagmamador kon ada giti anak na. Kaya daman. Kaya't damit. Iso na lang, tanagastos ti gumatang ti gatas. Sapay awan kwartakon. Pangalak na tangay ti igatang ko ti gatas da. Sapay narawat da. Problema ba ti kastoy? Ala, mangterdak iti igatang mo iti gatas da. Tapno saan ka na agproblema, anak kaw. Agyaman anak na lang. Kasanungatan nga, dumakkel lagi ti anak na. Pangipasturak to nga takadakwada nga. Awan mo't nalawa adagata yung pangipasturak. Ay na, di mo pa'y la problema anday ta. Di pa'y la agdama ti problema No, kasano ang mapagatas maw dagiti anak ti kalding maw.
Baybay ampay la panunutan ti pangipastoram. Tano di ka mariribukan. Pare Conrad, gatang mamin ang nagitay tarakan ko kalding. Tana uma ako nagtartaraan. Kan awan pagpastura na yun. Ha? Sayang, mayat ko maa. Ang awan mat kwartak pare Jaime. Adda, agdiskitar ka pare. Sapay pasig ang masikog dagiti kalding ko. 5 ang masikog, kan may sa kalakyan. Gatang mo, itinala ka pare. Tano sa bali ti pangilakwa, nangina. Awan mat paggatang ko pare. Utang mo miso. Ay, diyak kaya't yung umutang pare. Kaya supaya pampanunutak na ita. Diyak lakit di maiturugan no kwa. Ay ka, ano sa mga road ate agdiskitar ka pare. Sayang dagiday. Masikog da pa'y amin. Kat naglakap. Ala, sige. Padasag tagdis kitar pare. Datang, kwartayo man. Ambok ka da kwartayo. Ada tayo naglakwan nyo itinuang nyo. Apay ti kwarta, pangusaram. Paggatang ko kumay ti kalding. Nayunak tayo kalding ko, datang. Anya, unam ngawan pagpastoram. Ita gumata ka ba na ni tinayunan? Agmula kiti sakate, tatang. Agmula ka pa yung umuna saka gumatang ititaraknam. Pautangan da kuno saan. Ah, Ibagayo, no, didak pautangan. Tapno makadiskitara kay tinaduma. pagkatang ko iti materialis, di dudulin ko kwarta, kunrad. Tapasok katak, ti bubong ti kusina, adun tagtagtag. Talaga ro, saan? Pare Jaime. Pare! Oh, pare ko na. Anya nga, agdan na diskitaram. Awan pare. Nga malay, utangan ko. Ah, sigurado ka? Uy, basta di naksingirin na dagos ah. Well, danag mo na ya pare. Magtulang ta. Kung di ka makabayad, subyak na kitikal daw. Ha? Sige pare, makamuritan. Alam nga raw. Mabalin mo, ayawid, dagiti kalding ko pare. Akalding mo matay. Ay, problema mo tikas toy. Pangipasturak nga tanungay ka dagiti nagado akalding kaw nanang. Ay na, anak ko aya. Apay ngamin anangala ka iti kaldeng no awam mo nakasagana a pagpasturam. Kunak nga rod ngagmula kay ti sakatay. Inak pa lang mangalay ti imulak. Nagmula ka kumapay nga imunaa sa kanangala iti taraknam. Ay, sapay masikog dagiti akalding. Isakat tiyambay laeng idaa anak ko. Yaramidam iti balay da. Tapno da paglinungan da. Tano sampay ti agsakate eh. Ano met ti sakate ijabantay. Wanin ananang. Apay kaslag lulutoy arim or di anak tabakal. Kasla, nagdakkel ma rin ti problema naan. Ay na, problema na ti araramidan na abalay dagiti taraken na. Agbirbirok iti yero itaingam awan mabirukan na. Urayan na matarimaan ti kusina tayo Ano maikat si sigo na mo baong? Isunto sa rada. Rasonos to mga desisyon na yung anak mo nga. Saan nga agpampanunot no danduma? Sa intungkwan, agprobleman. Iraman na pa'y na taon, agproblema no danduma. Bala, awawatam ka din dyan anak talakay. Amom matakas dyan ti ugali na. Pampanuinuyam kami ni Sukastay. Di mo kami ung tangkad. Kaasi mga raw no maungtaan tagpasugnod no kwa. Sapay naglaka ma-stress dyan anak ta. Isu nga awawatan ta kumalatan lakay. Sa mo itong nakitikalding mo pare. Ban pare, nagigidanda anak-anak. Sagduduwat yung anak da. Nika, mayat na pare. Surtime ta sagdudwat anak da. Nagitay na duma. Sagay salat anak da pare. Ban pare, ang problema kamat na pangalaki iti ipakan ko kadakwada. Kamulmulak pa lang kami niti sakate. Ay, problema mo na pare. Kaya kasano, tayo bayad mo kay pare. Makipagpakaasya ako mga pare. Hulugan ko mati pamayak nagbayad. Ay, mabalin na ta pare. Basta binulan Ewan pare. Okay. O sige nga ron, labasan ka pa, tanay. Inakitaan, nung kasano ti pamayak iti balay dagiti tarakan ka.
Kurang pa nga mintin kabil ko ayero na. Adaan mo yung agumatang iti kalding nanan. Ah, apay, ila ko maun dagiti taraken maw. Problema nga rod no pangalaki ti pagbayad ko kan ni pare Jaime. Masapol ka no ahulugak iti binulang ti utang ko kenkwana. Ikontakta ah. Ang kaan anak damat. Mabalinen aya nga isina dagiti anak da. Ipasurutan arang iti anak da ama ilakaw. Inuta ko nga ilakaw. Taawan matlat pagpasturan. Problema lang. Kakaasi na lang mabisinan. Apay kay nga ila ko madakos dagiti tarakan mo, Conrad. Awan nga rod pagbayad ko. Iso nga ilako kun at. Kan awan pagpasturan. Naibusan tayo sa kati ijibantay. Awan maipakanan. Uray, pay kumaado bakil dagiti anak na Samo ila ko. Tapno adda ko matubaw. Awan mo't nga rod maipakanan, tatang. Iso nga ilako kit din. Problema lang dahil ta. Tsak kaya ti ma-stress. Tsak makaturog amang pampanunot no pangalaki ti ipakan ko. Nasakit ti ulok, tatang. Anya, nagal-ala ka pa lang aron iti tarak nang nakas tama laang. Basta ilako kon, period. Apay akas laglaladot ka manan, Conrad. Kasla damang problema maun. Nalakom mat dagiti taraken mo apag problema am. Ada ka di manan parikot mo anak kaw. Adda nga rod kamuro dito agong kunanang. Ah, Nagado pagtubuan na. Dito ipay ayan ti agong kumit. Adaan, alimawat ti abot ti agong ko. Ta medyo limtag ti nagtubuan ti kamurok. ay na. Umdas man daytan apag parparikot am Conrad. Basit laba nagdayta anak ko. Dakilabanag para kanya. Tanay, ada planok nga armay. Ngam kastoy matoy agong kon. Damat nagdakila kamuro na. Kat, man ano aya? Saan ba tamadlaw? Madlaw na nang. Apay, asino ti armam aya anak ko? Ni Agustina ko mananang. Ay wan, nasingpat day dya abalasang. Kayat ko aparaken ka anak ko. Asano nga ro da maaram ko nga ikat kastoy matitsurak. Kababain, amang ano katawaan nak. Ay, saan? Negatibon to matadagos ti panunutam. Laki din, arma mount tapno makaasawa kan. Paimbagag pa ito'y kamurok na nang. Inak to arman no imperson da itaw. Ada ako nito ayang tiridaw da Agustina. Ay, kaslag nervyos ako man. Apay nga yung kastoy. Problema mat ti kastoy. Nini. Aglamisan ti takulap ko. Nyamat tayo. Ay na! Naimbang orasyon, nana. Ay na! Mangigkigtot ka mat, Conrad! Ape, nakatakder ka dito ayan tiri daw ngay! Sumrak ka! Kwa? Agtuktok ako may tayo, nana. Apagisumat na rumar kayo. Agad sumrak ka, Abarok! Anyat gagaram! Ni Agustina ko ma, nana. Ada ka day? Adda dita salas! Ala, umay ka! Sumrak ka! Agyaman ak, nana. Oh, Conrad, sigamat gayam. Agtugaw ka ah. Oh, pare Conrad. Ha? Ada ka man. Agtugaw ka, agsasango tayo ka na Agustina. Agi-istorya tayo man. Ada ka dito, pare Jaime? Gagangay ti baro pare. Umay sumarungkar iti balasan. Ha? No kasta, agar-aram ka ni Agustina, pare. Nabayagan na pare. Di na mo lakas yan, Agustina. Jaklat na mapukawan, tinamnama pare. Siga nga, anya gagarang pare. Kwa? Awan, umaya ko mga bumulod iti bigao Agustina. Ah? Ay, anya abiga o Conrad? Tay dakkel uno tay baset. Tay dakil no da. Damat gayam karibal ko kanya Agustina tatang. Problema mat da ito'y. May nanak ko. Gagangay na. Tabalasan ka nga rin ni Agustina.
Talaga nga adulang talaga iti agarim kang kuana. Tambalak sida na pintas. Nagagat pa kan nasing pa abalasa. No ngay mapastedak, di bampanuglaan. Talaga akas na ti agarim anak ko. Kas bakan ni nanang mo idian. Adaw dagiti agarim kang kuana. Nagbabaknang na ba ya? Kan nagtataal na. Ngam, kas makita ba? Barang. Sakti inaya ni nanang mo. Ah. Depende, iti diskarte na ita. Manjaksan. Na, Amangan no baste din naktumitlaan. At damot gayang karibal ko. Kat dayjay pa'y apari Jaime. Anyat laban ko kinkwa na ngay. Nabakbak nang ni Jaime ng siyak. wala, ngam nabisyo mo. Manugal, kan artag. Naimbag no kaya na Agustina ti kasya klase ti lalaki. Si kakit awan bisaw, nagagakapay. Kan adama ituram. Iso adakal ti laban mo, anak ko. Di ka mapukawan ni tinabnama. Agaram kalata. Agyaman na Agustina. Kunak lano baste din nak. Kunak no ni Jaime ti aklunam. Sikati kayat ko, Conrad. Ngamin, awan bisyom. Diyak kayat ti lalaki ana bisyo. Ay na. Pinaragsak na kiti kastauna ni Agustina. Agyaman na ka. Naggasatak mo tayo. Takinayat na tinakapimpintas. Nakasingsingpot na balasang. Nagasatakmat ata kinayat nakmat, Conrad. Inton bigatan ti kasarta, Conrad. Apay akas la mariribukan ka. Problema nga ron di maparti ababoy. Amangan no kumurang. Kan di pantalon kong. Nalawlaw matigayadan na. Saan? Ado dyan maparte ababoy. Tadamat isabat ni tatang ko ang maparte. Kanje pantalon mo, talaga akas jay ti style na, Conrad. Naruam ka lang amin iti fitted a pantalon, iso amay kawa ka. Ay, didak na takatawaan no makita na di pantalon ka. Ala, saan, Conrad? Unay kan ay ha. Saan man natila pagproblemaam? Basit laba nagdagita pagparparikutam. Di mo ko ma-stressan ti bagim, Conrad. Nanang, kasano da ito yun nga eh. Kasarmin kan Agustina. Ngam di makalmutan tayo letag dito sipang ka. Anya? Apay, adalatag mo aya. At dangarod nanang. Kunak, ano mapukaw mutlaan? Ngam di makalmutan. Nagsakit na magnaak. Marigata na kamagna. Ay, ipuspun tayo pa'y lati kasaryo, ano kwa? Ay, saan na nanang? Mga nagbabawi pa ni Agustina. Kahit kabailam garawd. Pilitak ananang. Conrad, nalpasan ti kasarta. Umuna arabita ita. Ha? Umay ka agintan ata maturog tan. Ay, umuna ka na maturog, Agustina. Diyak pa ngamin makaturog. Umay ka nga ro, tagid idata pa'y laan. O sige, madamdam abit. Anya matikas to yan. Umuna arabi imi ka na Agustina. Ang apay akas tayo nga eh. Ang damot lutag dito sipang kong. Nagsakit na makutay. Mabainak mo't ang mangibag akan ni Agustina. Ay, masano nga tayo ito yan. Maigid-gidan mo't namin na ito alutag mo't. Mga nanlakay, nakagao kamin kaninanang. Uy, Conrad, anyak mapaspasamak kan ka. Nagadayuti na kay turungan ti imatang mo. Apa yan? Ada ka di problema? Awan mo't amok ama di nga inaramid ko. Luapay akas dyan. Limabas ngamin itay ni Insan Hildo diti balay. Sigud mo't apumampansinday di basta makitak. Ang apay nga taadi man latim malyaw apulos itay limabas. Anya? Anya nga tati di na nagustuhan. Ada nga ta kinagura na kanyak. Kanina na, nguno ni tatang. Ay na.
No di nakapinansin, bye-bye am ida. Jak nga rin makaid na amang pampanunot bakit. Jak makatal na damang gurgura kanyak. Nuguraan da ka iti di mo amo ang makagapo, ay kat bye-bye am ida ah. Tinapatag, saan asika ti gumurgura? Ay, mandit kikas ti mapaspasamak. Ala, mangan kayong tarumwarak. Inak man kasarita ni insan ko ahildo. Damagag na niya't kinagura na kanyak. Tapaya limabaslatan nga awan na pulos tagarina. Ay na, saanan? Bye-bye amon, Conrad. Makan tayo kit din. Basta rumarak bakit? Mangan kayong. Conrad, masikuga kon, adanton anak ta. Wan nga ron. Di parikot ita. Kat no mapagadaldan to nga ta ti anak ta. Anyan to nga ta ti masakbayan na. Nasingpet to nga ta adumakkel. Amangan no nabisyon tao. Amangan no natangken to ti ulo na. Kat agbaling tukit ti asakit ti ulo. Maditi overthinking launay, lakay. Amom, parparigaton ti bagim iti kastangar aramidem. Jakmet ngamin maliklikan ti agdanag. Kan agparikot Agustina. Tinasayat. Agrobot ka man kit di? Ha? Papananta bakit? Basta, agrobot ka. Tada importante apapananta. Anya ka mo't Agustina. Anyat pagkit kita ang kanyak. Bagtit. Saan, lakay? Saan mat nga amin nga umay agpa-check up dito'y kat bagti? Makatulong kan ka daytoy. Amon ta, no apay akas ta ti pagdaldalanam ita. Ha? Kaya't kaatulungan, taasawa ka kat nga rod. Bakit? Amom, saanan anormal ti kasta mapaspasaram? Iso nga agpa-check up ka. Agustina, bakit? Iso adi ka agong ungatwan. Para kan ka daytoy. Ay ayatan ka lakay. Iso nga aramidag ti kastoy. Oh, anya. Naawatam, dagiti imbaga ti doktor kan ka? Uwan bakit? Masapol na tumaram dagiti intod na nga agas kan kawan. Kan surutam amin nga imbaga na kan ka. Uwan bakit? Ay na, agyaman ako na kan ka. No di pinilit nga agpakonsulta iti doktor. Jakla amon. Kat, kumusta ti Riknam? Nasayat mo tin bakit? Jak una yung nagdandanag. Ay na, agyaman akmanan bakit?